namhlanje angibingelele kuyinceku zenkosi, ngibingelele lonke ibandla ngegama eliphakeme nelinamandla lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Angimbonge kakhulu uNkulunkulu bathandekayo naleli thuba futhi asiboleke lona. Singabantwana bakhe, wasibekezelela sehlukene izolo, wabamuhle bazalwa njengoba izwi lenkosi lithi akozeli akalali wasigcina ngabanye naku sesikhona futhi phambi kwakhe, siphakamisa udumo oluphakamisela kuye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Namhlanje ngithi bantwana basekhaya ngiyanithanda, inkosi yomsayibusise. Umoya wami uyajabula ukuthi nami ngingakabizwa kuthiwa ngingumufi, kodwa uNkulunkulu angisize bazalwane ngibuye ngizohlanganyela nani bantwana basekhaya lapha eWitbank. Inkosi yomsayibusise. Unezwi lenkosi encwadini yezaga ithi njengoba insimbi ilola insimbi kunjalo ubuso bomzalwane nokomunye umzalwane. Uma bazalwane ababili behlangana kuba khona imvuselelo. Ngelinye ilanga siyakhumbula bazalwane kuhlangana Elizabeth noMaria kuba nemvuselelo enkulu. Inkosi yomsayibusise. Manje ke ngisho ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongisizile wasiza sonke saba khona kule ndawo. Inkosi yomsayibusise bathandekayo. Manje ke ngishilo ke ukuthi ngenxa yamakhaza ngiyazi ukuthi njengoba mina ngimile ngishumisa umzimba ingathi kuba ngconywane kimi, nginenhlezi phansi amakhaza ayenyuka kakhulu. Ngakho ke ngizolwela ukuthi uNkulunkulu asize ngingabi mude, kodwa sisizaneni bazalwane andukuba sibuyela emakhaya. Inkosi yomsayibusise. Manje ke singakayi ke ezwini lenkosi bazalwane, uma sifunda izwi lenkosi encwadini yamakhosi isahluko sika-19 kunamazwi lapho asibonisa iphutha elenzwa inceku yenkosi u-Elijah. Inkosi yomsayibusise. Uma sifunda ngempilo ka-Elijah ngesikhathi sakwa-Israyeli, kwaba yindoda linabazalwane eyema esikhaleni yalwa izimpi zikaNkulunkulu, yalwa bazalwane. Liza izwi lenkosi kuneculo esiculayo thina bazalwane elithi kuzobonakala ukuthi ubani omele akhonzwe. Inkosi yomsayibusise. Lapho ke sithatha amazwi ukuthi Elijah wamena abaprofeti bakaBhali entabeni bathandekayo, wamela ihlangothi lukaNkulunkulu kubaprofeti bakaBhali. Lithi ke izwi lenkosi emva kwayo zonke izimpi azilwa kunezwi elithi uIsabel wakhipha izwi sekubulewe abaprofeti wathi, wena Elijah azi ukuthi kusasa nawe ngoba sebebulewe abaprofeti bami, nawe kusasa ikhanda lakho liyawuhlukana nomzimba wakho. Sanibona bazalwane. Kunento elithi izwi likaNkulunkulu Elijah wabanjwa uvalo, wabanjwa ukwesaba. Ukusuka lapho Elijah wabaleka wayobhaca. Inkosi yomsayibusise. Emva kwezimpi angafanelanga athuswe izwi nje. Manje ke khona ke emvuselelweni bazalwane kunezinto okungenzeka nawe njengomntwana kaNkulunkulu. Kunezimpi, kunezindawo la uhambe khona uNkulunkulu wakusiza, kodwa ku-20 bazalwane 22 uma sithi vuka umphefumulo wami, nawe kunezinto ongafanelanga usathane akwenze uyocasha ushiye indawo yakho. Njengoba izwi lenkosi lithi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Sanibona bazalwane. Manje ke inhloso yemvuselelo yokuthi mzalwane buyela endaweni yakho, ungayishiyi indawo yakho, ungathuswa ukufana nale nceku yenkosi emva kwezimpi ezinkulu kangaka azilwa, kodwa ugcineni wangenelwa ukwesaba. Haleluya. Manje ke kungako ke sikule mvuselelo siyabonga abathandekayo uNkulunkulu wethu akasisize bantwana basekhaya. Sizoya ezwini ke lenkosi bazalwane, sikhuthazane nangalo ukuthi nawe uNkulunkulu akakusize. 2022 akathi ayophela
nawe kube usho lamazwi, hayi ngihambile endleleni Nkosi umsanibusise, ngihambe ngobuqotho phambi kaNkulunkulu. Manje ke nawa amazwi engicela ukuthi sihlanganyele kuwo bazalwane, siqale encwadini yezaga isahluko sika 20 sifunde uverse number 6 yedwa. Ivesi lesibili sifunde incwadi kaJeremiya isahluko 5 sifunde uverse number 1. Sizawugcina ngencwadi yomshumayeli isahluko sika 7 sifunde uverse 28. Sikhulumeni sikhuthazaneni ngalamavesi lawa amathathu ukuze uNkulunkulu asibusise. Umzalwane otholile leyoqala izaga 20 verse number 6, Jeremiya isahluko sika 5 uverse 21, bese sifunda nomshumayeli 7 verse 28. Zaga 20 verse 6. Abantu abaningi bayamemezela kube lona loyo umusa wakhe, kepha ngubani ungafumana umuntu othembekileyo na? Siyabonga. Jeremiya 5:21. Izwani lokhu nina bantu enizibula ningenakuqonda, eninamehlo ningaboni kodwa. Siyabonga. Uverse number 1. Verse 1. Jeremiya 5 verse 1. Yeah. Yehlani nenyuke ezitaladini zaseJerusalema, nibone nazi, nicinge ezigawini, uma ningafumana umuntu, uma kukhona owenza ukwahlulela, ofuna iqiniso, bese nginithethelele. Siyabonga. Umshumayeli 7 verse 28. Shumayeli 7:28. Yeah. Nokusafunwa ngumphefumulo wami, ingakakufumani kodwa. Indoda yinye phakathi kwenkulungwane ngiyifumene, kepha owesifazane phakathi kwabo bonke labo angimfumananga. Sibongile kakhulu bazalwane, nali izwi lenkosi engicela ukuthi kafushane nje asikhuthazaneni ngalo nina abantwana basekhaya. Inkosi Musa isibusise. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu unguNkulunkulu lothembekile osibizile. Lithi ke izwi likaNkulunkulu nezithembiso zakhe noma zizinengi kodwa zonke zinguyebo. Haleluya. Amen. Manje ke la sifunda khona sithola izwi likaNkulunkulu ungathi liwumbuzo. Lithi ke kule ncwadi yezaga abantu abanengi yiloyo naloyo umemezela umusa wakhe, kodwa angatholakala kuphi umuntu othembekile na? Amen. Amen. Ngokubhala noma ngokukhuluma kwalezwi lenkosi, ingathi umbhali ubhekile walalela ebantwini uma bakhuluma ukuthi akakho umuntu uma esukuma akhulume maphutha nokwehluleka kwakhe, kodwa isikhathi esiningi yiloyo naloyo uma ekhuluma ukhuluma la amuhle ngakhona. Haleluya. Kangangoba kuyenzeka ukuthi nalo okungenzeka akenzi ngendlela efanele, kodwa avamise ukusikhuluma la amuhle ngakhona. Then ke ubuya ke nombuzo othi singamtholaphi umuntu othembekile, ngoba umuntu othembekile nina bazalwane uyaveza nala ahluleka khona. Amen. Amen.
Manje ke kule nkulumo leyo ukuthi singamtholaphi umuntu othembekile kule mvuselelo lesikiyo nina bazalwane. Ngithi ake bazalwane kulo 2022 kulo nyaka noma na kule nyanga lesikiyo bazalwane babe khona bazalwane abangazi avela noma abangaziveza ukuthi mina Nkosi kulo mnyaka nakulesikhathi angifuni kuloko ngizibeka kahle kodwa angikakathembeki kuwe. Manje labazalwane bakhone kuphumela ebaleni bamthembise uNkulunkulu, bangathembisi bazalwane kodwa bathembise uNkulunkulu. Bathi Nkosi nami kule mvuselelo ngiyazibophezela Nkosi ukuthi ngingabe umuntu kanenge engizozibeka ukhona kwami nokwazi kwami, kodwa Nkosi yami ngifuna kuba yilo muntu othembekile kuwe. Le nkulumo yokuthembeka nabazalwane ibalulekile kakhulu. La sisenkonzweni sisebandleni siyabadinga abantwana bakaNkulunkulu abathembekile. Sisemakhaya umuntu othembekile uyadingeka. Sanibona bazalwane. Njengoba siphumile sonke sila enkonzweni sifake ikhiya kwezinye indawo, amanye amakhiya mhlawumbe asemakhikhini wethu ngoba ingxenye esibashe emakhaya, abanye babo ingxenye singabathembi. Umuntu othembekile uyadingeka naseyigebengweni imbala. Umuntu othembekile kuyigebengu uyadingeka. Sanibona bazalwane. Why adingeke umuntu othembekile? Ngoba izimfihlo namagugu nezinto zaleyo group leyo asinikwana noma ubani, sinikwa umuntu othembekile. Then kithi nina bazalwane ukuthi kudingeka abantu abangeke kakhulu bazibeke right bona kodwa bazothembeka. Udinga uNkulunkulu ukuthi kube nezinto zakhe azoyiphathisa abantu abazothembeka, abazozivela ukuthi Nkosi yami ngiyafisa ukuthi nami angithembeke kuwe. Kusho komhlabeleli athi mangibe ngothembekayo ngingakuhluphi endleleni. Kule mvuselelo nina bazalwane kungenzeka kwakukhona izinto uNkulunkulu ebekuphathise zona wena mhla usindisa, kodwa uma ingxenye bongakhuluma iqiniso bongathi namhlanje angisinjengayizolo. Sanibona bazalwane, kuze ungabi njengayizolo. uNkulunkulu izwi lenkosi lithi nguye izolo, nguye namhlanje, nguye phakade, akaguquki uNkulunkulu. But uNkulunkulu bazalwane uyamfuna umuntu othembekile ukuze zonke izinto zakhe ayibeke kumuntu othembekile. That is why nina bazalwane kungenzeka impilo yakho namhlanje ayisekho ezingeni bewukilo ngelangusindiswa ngalo. Wena nguwe ongazange uthembeke kuNkulunkulu ngoba yena uNkulunkulu uhlale njani bazalwane ethembekile. Then namhlanje njengoba sila kule mvuselelo bazalwane sicela ukuthi kungabi uNkulunkulu amazwi awabeke kumuntu angizoncenga akube nabazalwane. Inkosi umsanhosini ungathembeki kubafundisi, ungathembeki kubazalwane, kodwa qala number 1 thembeka kuNkulunkulu lokubizile. Sanibona bazalwane. Manje ke namhlanje bazalwane ngila njengomntwana kaNkulunkulu nayizolo ukuzokuncenga. Unezinto wena eziphathekayo uma ungakhuluma iqiniso ukuthi impilo yami yayinje kodwa why namhla ibe nje na? Nguwe umuntu ongazange uthembeke. Mina bengicela ukuthi mntwana sekhaya kusuka namhlanje thatha isinqumo nawe
uvukelwe lo mhlabeleni othi mangibe ngothembekayo ngingamhluphi endleleni. Manje bazalwane sifuna namhlanje uNkulunkulu ulindile. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Jesus. Yeah. Singaphathi amabhayibheli singakathembeki. Incwadi kaJeremiya uNkulunkulu ngomlomo womprofeti ukhuluma noIsrayeli uthi kuIsrayeli why kube nalenkinga kulo leJerusalem na uthi uNkulunkulu ngomlomo womprofeti phumelani eziradini nicinge nifune nibheke endaweni zonke ukuthi nizomthola yini umuntu owenza izehlulelo ngokwethembeka na uthi uma kungenzeka nimthole ngizolithethelela eJerusalema iziphambeko zakhe ubanika umsebenzi ukuthi abakwenze ngoba ukuze uNkulunkulu asebenze phakathi kwabantu ufuna abantu abathembekile ukuze uNkulunkulu avele phakathi kwabantu ufuna abantu abathembekile kungakho ninabazalwane nathi kule mvuselelo bathandekayo kungenzeka uma iqhubeka kunezinto uNkulunkulu angafuna ukuthi asisize ngazo ayiphathise zona. Sanibonani bazalwane, ngeke umphathise izinto ezingamagugu umuntu ungamethembi kodwa ke ukuba uNkulunkulu abe nezinto azosinika zona. Ngelinye ilanga siyayizwa incebo yenkosi uPaul ekhuluma noTimothy athi wena Timothy mntanami lo engikufundise kona unike abantu abathembekile. Haleluya. Abazokwazi ukukuthatha babuye bayofundisa abantu ngoba benze njani bethembekile. Ngamanye amagama izinto zikaThixo ninabazalwane kahle uNkulunkulu uyafisa ukuthi zihlale ebantwini abathembekile. uNkulunkulu msandosini manje abantwana basekhaya gafushane inkonzo bazalwane noma kumakhasa ngalendlela. Bantwana basekhaya uNkulunkulu ufisa ukuthi njengebandla lakhe sibe nemuvu. Sanibonani bazalwane, uNkulunkulu phakathi kwebandla lakhe asebenze kodwa uyabadinga abantwana bakhe bathembeke kodwa bathembeke number 1 Hallelujah. Nani eziradini nibheke ukuthi ningamthola yini othembekile. Uma nizomthola uthi ngizolithethelela iJerusalem. Incwadi yoMshumayeli uthi uMshumayeli njengendoda yayihlakaniphile yayihamba ifunda impilo uthi kunezinto engiyicathanisile ngazama ukuyihlanganisa ngenza ama-research uthi engikutholile noma engisafisa ukukwazi uthi bengifisa ukuthola umuntu othembekile. Sanibonani bazalwane, uthi phakathi kwamadoda ngithole umuntu ongaba 1% othembekile. Kwabesifazane angitholanga noyena. Sorry. Biyelani nifundele verse manje semakhaya angisho manje ngoba kahle ninabazalwane asizofundisana iBhayibheli kodwa sizofisa ukuqhubekela entandweni ukuze uNkulunkulu abuyele kini. Ngoba once sahamba siphambene naloko kushiwo izwi likaNkulunkulu nabazalwane sizolahlekelana nini. Manje ke uthi ke lo Mshumayeli lokho bengufisa uthi nguseshile yena wenze iresearch ngamanye amagama naye bekafuna umuntu othembekile. Manje umathi phakathi kwamadoda wonke ayi-1000 ngathola umuntu ungacabanga ukuthi angakanani lamaphesenti. Kodwa ke namhlanje nabazalwane sikhona ukubona ukuthi uNkulunkulu wethu ukuze bazalwane asebenze kahle ufuna ukuthembeka phakathi kwethu. Inkosi emsakeni ngosizi. Haleluya baba. Siyabonga kakhulu. Sicela siyothandaza. Siyothandaza. Njengoba silibandla
ungathi mabonakala izinto akekho ngathi inkosi kungenxa yakhe. Everyone uzathi kungenxa kaSipa. Nalo kungenxa kaSipa. Oh my God. Bengifisa namhlanje nalo ingxenye yathi inkosi ukuze umsebenzi ungahambi kungenxa yakhe. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu azobathemba. Hallelujah. Ufuna abantu abazobathemba kodwa bangamemezeli ukulunga kwabo, bangamemezeli ulwazi lwabo, bangamemezeli ukukhona kwabo. Niyazi ukuthi bazalwane inkolo ukuyenza thina sikwazi, kodwa ukwenza inkolo sisizwa uNkulunkulu. That is why ungamemezeli ukulunga wena, funa ukulunga kukaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngicela sifunde incwadi kaLuke isahluko sika-12 sifunde uverse number 35 and 36. Sizothandazeni bantwana basekhaya, kodwa ngicela ukuncenga abazalwane, Jesu angakabuyi. Nina bazalwane, angakabuyi Jesu. Kufunakala umuntu, kuyacingwa, kuyabhekwa, izulu liyalindela. Bengingacela ukuthi umntwana asekhaya, ungaba umama, ungaba yintombi, ungaba ubaba, namhla kusihlwa kuze aveyile wena. Uthi Nkosi kuze lenqola ime kungenxa yami. Ngiyaziveyila mina Nkosi ukuthi ngibe ngothembekayo. Ngicela ufunde incwadi leka Luke 12:35 and 36. Ophethe iBhayibheli lesizulu akafunde nje nalesihloko sikhona lapho sizothandazeni bantwana basekhaya. Amen. Incebo ethembekileyo. Siyabonga ncebo. Qhubeka. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe nezibani zivutha. Nani bani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuya emshadweni ukuba ngayifika ngcongcotha bayivulele masinyane. Sibongile kakhulu bazalwane, ngicela siyothandaza manje. Lapha Jesu ukhuluma nabafundi bakhe, waqala wakhuluma ngathi ukhuluma umfanekiso. Bangamuzwa bebahamba kodwa bangamuzwa ukuthi uqondeni. Bathi uma ufunda lesihloko sithi inceku ethembekile, then kunama sign, kunezimpawu engicela sizibuke zomuntu othembekile. One, lethi iBhayibheli Jesu mekhuluma nabafundi bakhe kulo 35 uthi izinkalo zenu azibe ziboshiwe. Kusho ukuthini ukuboshwa kwezinkalo na? Kusho iqiniso. Uma ufunda incwadi yabaseFesu uzoba namazwi athi hambani izinkalo zenu ziboshiwe. Haleluya. Izinkalo baboshwa kwezinkalo kukhulunyelwa iqiniso. Unumber 2 unamazwi athi izibani zenu zibe zivutha. Inkosi umsandusile. Uma umzalwane ninabazalwane azoba ngothembekile, one kumele abe neqiniso. Niyabona njengoba sila emvuselelweni kanenge kungenzeka yilo nalo athi mina ngiright. Sanibona bazalwane, angaka approve uNkulunkulu ukuthi uright, kodwa yena azi approve ukuthi uright. Kodwa njengenceku kaNkulunkulu bazalwane, ngithunyelwe kini bantwana basekhaya. Sanibonani bazalwane, ukuzoncenga njengefa lakhe uNkulunkulu. Nginabantwana lekhaya kaMbenyane, ngashadiswa yini ngaba nabantwana. Haleluya. Uma nginemoto, uNkulunkulu nginemoto. Uma sihamba nomama ngeke ngicabanga ukuthi makhiya wemoto amanye ngiwafihle ngwabeke. Uma kunabantwana bangabathembeki, angithi ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ngizohamba mashiya ngizomoshela. But uma kuna bathembekile uyawabeka kukhululeka. Kufana nawe ekhaya kwakho, uma bonke abantu ohlala nabo bathembekile awube nankinga, kodwa uma bangakathembeki, uma uphuma uba nenkinga. Sanibona bazalwane. Manje njengoba la Jesu umekhuluma nabafundi bakhe athi inkalo zenu azibe ziboshiwe, bengifisa ukuthi umntwana sekhaya sheka kahle empilweni yakho ukuthi impilo yakho
ibe kulesimo inkosi umsanibosile ngoba uma kungenzeka ukuthi bowuthembekile impilo yakho haleluya uNkulunkulu ninabazalwane losibizile akasiso sehluleki bazalwane sanibonani bantwana basekhaya akasuye uNkulunkulu osibizele ukuthi sehluleke endleleni but uNkulunkulu uyadisturbeka uma bazalwane singathembeki haleluya ngoba uNkulunkulu ufuna sethembeke manje uthi Jesu izinkalo zenu masibe siboshiwe bengifisa ukucela kuwe ngikuncenge njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi thembeka ngempilo yakho sanibonani bazalwane thembeka uma kukhona la uzwa khona ukuthi impilo ayikho right namhlanje ngifuna ukukucela ukuthi umntwana sekhaya ziyavele kuNkulunkulu haleluya nala wehluleka khona ziyavele kuNkulunkulu uthi Nkosi yami la ngihlulekile angiyenzanga kahle intando yakho Nkosi yami sanibonani bazalwane because la wenza kabi khona uNkulunkulu uyawuthatha umoya wakhe Nkosi yami oh my Jesus kunabazalwane inxenye abanye bebaneziphiwo kodwa namhlanje ngesikhulume ngazo zikhunthile azange bathembeke kuNkulunkulu bathe noma benza umsebenzi bacabanga ukuthi benzela omunye umuntu kanti benzela uNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu akunika inkonzo akusiyo yakho haleluya uma kuthiwa inceku inceku leli gama elithi inceku noma usisebenzi leli gama elithi sisebenzi uma uzolandelela lizothi sigcina sanibonani bazalwane ngamanye amagama noma uyincebukazi umsebenzi noma inkonzo uNkulunkulu asuka kunika yona akusiyo yakho sanibonani bazalwane awuyenzi ngelanga wena ufisa ngazo kodwa uyenza ngokwentando kaNkulunkulu sanibonani bazalwane noma uyenza phambi kwabazalwane awuyenzela abazalwane kodwa uyenza uNkulunkulu haleluya manje namhlanje kungenzeka ukuthi umntwana wasekhaya impilo yakho ayisekho esimeni ngithi mina kuwe nguye uNkulunkulu wasemandulo nguye namhlanje nguye naphakade ake ubuyele kuye wethembeke haleluya number 2 uthi Jesu izibani zenu zibe zivuka once wangathembeki umoya ingcwele kaNkulunkulu uyasuka kuwe sanibonani bazalwane inkolo ayikhaliphi uma ingenamoya ingcwele izibani zenu azibe zivutha kungenzeka empilweni yakho uke wakuenjoya ukuthi noma usekhaya iculo uma uhlabelela wawuyizizwa ukuthi ingathi uphakathi kwabantu abanele ingxenye uma uyothandaza wawuzizwa ukuthi kunomhlabelo othi uma Nkosi ngiguqa ngamadolo ngikhuleka ngiyafisa ukuzizwa ngikhumana nawe kodwa kungenzeka ukuthi namhlanje akusesenjalo ngoba azange uthembeke phambi kaNkulunkulu uma uthatha izwi leNkosi ulifunda ubungalifundeli ukuyotshela abazalwane haleluya kodwa lingukudla komphefumulo wakho liyisibuko sempilo yakho haleluya ngoba mina ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu sometime lisibuko kimi kwesinye isikhathi lingukudla lisibane endleleni yakho ukuthi nginyathela kahle manje lithi leNkosi nezibani zenu zibe zivutha mantwana basekhaya lawa masayini once wabona empilweni yakho ungasekho qiniso liphelele noma sewulimele emoyeni ungezwa kahle uthathe ukuthi kuright masayini lawo yokungathembeki inkosi umsanibosile masayini lawo angakwenzi ngathi uNkulunkulu akasekho kanti uNkulunkulu ukhona sanibonani bazalwane kunomhlabelelo othi uyabathwala bakhe haleluya uyabathwala babethembayo uyabathwala balindela yena ngoba amandla wakhe awashintshi amandla wakhe awanasimo sanibonani bazalwane ngekhathi zonke ukholela lokho manje bazalwane ntambama ningakabhodoli kakhulu bazalwane bantwana basekhaya please ngiyanicela ngithunyele kini baphi namhla intambama bangazi-avail
siwafundile amavesi Nkosi kodwa zange ngithembeke nami mina ngisibekile kahle yes bazalwane even nelilodwa la akekho lo mayisukuma athi ngenza amaphutha bazalwane wonke umuntu mesukuma ngiyambonga uNkulunkulu mina ngithi bazalwane uNkulunkulu akajabula uyamjabulela umuntu othembekayo la ungahambanga kahle khona athi akuhambekanga kahle athembeke kuNkulunkulu athembeke la kuMoya Ingcwele manje bengicela ukuthi bazalwane sikhona sincebukazi zeNkosi nezingcebu zeNkosi sikhona siphambi kaNkulunkulu singamthola yini namhlanje ntambama hayi bazalwane ongekabheki iminyango ukuthi side kangakanani isikhathi ngikhona ebandleni side kangakanani isikhathi ngiyazi imfundiso yebandla sanibonani bazalwane kodwa ngathi Nkosi yami ngicela ukuthi uNkulunkulu wami ngisize kusuka namhlanje ngibe ngothembekayo ngingakuhluphi endleleni haleluya ngingakuhluphi Nkosi yami ngikuhambele kahle nomsebenzi wakho ngiwenze kahle sanibonani bazalwane lethi ke izinkosi lalela izinkosi umuntu othembekile number 3 uthi Jesu kubafundi bakhe ngoba nani ibani izinceku ezaziyo isikhathi senkosi yakhe sanibonani bazalwane nazi umuntu othembekayo ulwela ukuthi inkosi yakhe Jesu ngakhuluma nalabafundi uma ungalandela indaba yezana uzothola ukuthi bekabanikeza umqondo ukuthi ekusaleni kwabo basemhlabeni abaphile bazi ukuthi inkosi iyabuya sanibonani bazalwane ababanjele umqondo lo noma yini into abayenzayo kodwa empilweni zabo ababe nolwazi lokuthi inkosi iyabuya konke abakwenzayo bakwenze ngokwethembeka konke abakwenzayo bakwenze ngesikhathi esifaneleyo sanibonani bazalwane kungako uma ezwegcineni uzothi leyo ncebo ezothembeka uma inkosi yayo ifika izayibopha ukha haleluya yithi wawuthembekile kokuncane ngene emphumuleni kwaphakade manje abantwana basekhaya namhlanje kule nkonzo ngicela ukuthi sayothandaza nisahlezi phansi why umntwana wasekhaya ube kulesimo bewungeke yini namhlanje uziavaile uthi Nkosi yami kubo bonke yimi Nkosi yami namhlanje ngiyaziavaila ngifuna ukuthembeka ngithembeke kuwe nakokuncane ngithembeke ezimeni zonke siyahlabelela abantwana basekhaya siyasukuma siyokhuleka angakapheli 2022 bantwana basekhaya haleluya uNkulunkulu athokoze ngempilo yakho ngicela ukuthi siyahlabelela siyasukuma singamthola yini kule ntambama yanamhlanje umuntu othembekile uthi uNkulunkulu ngomlomo kaJeremiya uma ningamthola oyedwa ngizolithethelela eJerusalema meaning bazalwane nani uma la phakathi kwebandla singabathola abazalwane abathembekile leli bandla likaJesu liyawuphila sanibonani bazalwane leli bandla likaJesu njani liyophila leli bandla likaJesu liyomuva bazalwane ngendlela efanele ngoba kunabantu abathembekile manje kusihlwa bantwana basekhaya siyahlabelela uma ekhona ongathi Nkosi manje ube nguye othembekayo ngithi mina kusenezinto uNkulunkulu asafisa ukuthi bazalwane asiphathise zona asembulele zona kodwa uqala ufuna sethembeke haleluya njengoba nawe lapha ekhaya nakumindeni kungaba kusemsebenzini abamani banike noma ubani amakhiya kodwa kudingeka umuntu onjani bazalwane othembekile ngicela ukuthi kusihlwa bandla likaJesu sikhona uNkulunkulu ufuna abangaziaveli bathi Nkosi yami ngifuna ukuthembeka ake sihlabeleleni elinye lamagama uma bakhona bazalwane lokho kwenzayo ungakwenzeli ukubuka ukuthi sembuselele kodwa ngicela uthathe umoya wakho uveze phambi kaNkulunkulu haleluya ungenzela umuntu ifavor
ungacompromise ngempilo yakho sawubona msabane ngicela ukuthi lokho kwenzayo yenza isiqiniseko sokuthi ukwenza phambi kaNkulunkulu uma ungakwenza ngegama kuphela lokusemvuselelweni angeke ube noshintsho kodwa mina ngiyakuthembisa wenza ngoba uwenza phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu ubhekile uyayibona inhliziyo yakho uzobona imanga emva kwalemvuselelo uzophathiswa izinto zikaThixo sanibonani bazalwane manje ngicela ukucela siyahlabelela sheke empilweni yakho uma kukuhle kuwe ziaveyile uthi nami mina Nkosi ngifuna ukuthembeka ngingakuhluphi uNkulunkulu uzokusiza asihlabeleleni nyamagama abantwana bakaNkulunkulu bathathe isikhathi Inkosi basi